ሰላም ሰላም ጋይስ ዛሬ ማሳያችሁ ቮይስ ቱ ስፒች በቀላሉ እንዴት መቀየር እንደምንችል ጉግል ክሮም ተጠቅመን አሳያችኋለሁ። እንደሚታወቀው ኤኒ ስክሪፕት ቴክስት ወደ ቮይስ ስፒች ኤአይ ተጠቅመን ቪዲዮ መስራት እንችላለን። ዛሬ ማሳያችሁ በቀላሉ መንገድ የጉግል ክሮም ሌተስት ቨርዥኑ ከጫናችሁ ላፕቶፓችሁ ላይ ወይም ፒሲያችሁ ማንኛው ኮምፒውተራችሁ ላይ ጉግል ክሮም ከጫናችሁ እንዴት ቴክስት ማንኛው ጽሁፍ በኤአይ ቮይስ እንዴት ማናገር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት አሁን ጎግል ነው እየተጠቀምኩት ያለሁት። ማነው ጎግል ክሮም ማለት ነው። ይሄ ሰርች ኢንጂን በቀላሉ ቴክስቱ በቮይስ ስፒች ቪዲዮ መስራት እንደምችል ላሳያችሁ። ይህንን የከፈትኩት ዌብሳይት ኢቲደሚ ነው የሚለው የለርኒንግ ሲስተም ነው። እንደምታዩት ብዙ ካታጎሪዎችም አሉት። በስተቀኝ በታች ኮርነር ያለችውን እዚህ ጋር የቻት አይከኑ ኢቲደሚ ማውራት እንዴት እንደምችል በዚሁ አጋጣሚ እንደ ኤግዛምፕል ይህንን ዌብሳይት ልውሰደውና ላሳያችሁ። ስለዚህ ዳይሬክት ቴክስት ቱ ቮይስ ስፒች ለመጠቀም እንዴት ነው የምናደርገው? ራይት ክሊክ እናደርጋለን። በማንኛው የክሮም ከከፈትን በኋላ በማንኛው ፔጅ ላይ ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ኦፕን ኤንድ ሪድ ሞድ የሚለው እንደዚሁ እንከፍላለን። እዛ የምንሰራውን ከዚህ በኋላ ቻት አደርጋለሁ ከኢቲዴሚ ቻት አሲስታንቱ ላይ ቻት አደርጋለሁ። ከዛ የሚመልስልኝ ቴክስቶችን በቀላሉ በቮይስ እንዴት እንደሚሰራው ጉግል ክሮም ላሳያችሁ። እንደምታዩት አሁን ዝም ብዬ እንደ አዲስ ቻት ልጀምር ነው። ሀይ ልበለው ያልኩት ይህንን ጽሁፍ አሁን ክሮሙ በቮይስ ስፒች እንዲያወራልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እንዴት እናደርጋለን? ዳብል ክሊክ አድርጌ ሰሌክት አደርገዋለሁ። ከአሁን በኋላ የምትሰሙት ድምፅ የኤአይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ በሚከተለው በዚህ መሰረት ተከታተሉ። Hello. Waving hand, how can I assist you today? If you have any questions about ITDMI's courses, categories, or exam questions, feel free to ask. Smiling face with smiling eyes. እንደምታዩት ይህንን ቴክስቱ ቻት ከማደርገው የኢቲደሚ ቻት አሲስታንቱ ቻት የሚያደርገው በቴክስት ይመልስልኛል። ነገር ግን ይህን ቴክስት እኔ እንዲያወራልኝ የምፈልገው በኤአይ ነው። ይህ ኤአይ ደግሞ ብዙ መሄድ አያስፈልገኝም። የጉግል ክሮም ዳይሬክት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንቀጥል። I am ETD, the AI assistant for etdmi.com. I can help you with courses, categories, exams, and more. Ask me anything. The latest course I have is Telebear H5 integration in-app with source code. This course focuses on integrating Telebear H5 with the Super app, Mini app, using Laravel for the backend and JS for front-end payment-related tasks. It includes a downloadable app zip file and covers topics like enabling in-app payments, auto login, order creation, Fabric token requests, prepay requests, and secure checkout via the Super app payment.js bridge. The course also explains payment authorization, server-side verification, and asynchronous payment notifications. What else you have best for students lower grade? Currently, ETDMI offers the following course for lower grades: Grade 8 Q&A Maths Leaving Certificate Examination 2016 and 2017 E.C. This course helps grade 8 students prepare for the middle school Leaving Certificate Examination, MISLOS, by providing detailed Q&A sessions based on past national exam papers, 2016 and 2017 E.C. It includes step-by-step explanations and problem-solving strategies. Other potential categories for lower grades: Kids Development, courses related to foundational learning for younger students, Academics, general academic subjects for primary and middle school levels, if you're looking for a specific subject, example Science, English, Civics, or grade level, example Grade 7, Grade 6,
Let me know so I can check for updates or suggest relevant resources. Would you like courses for a particular grade or subject? Smiling face with smiling eyes. It seems like you're asking how to take the courses or exams on Edemy. Here's a step-by-step guide to help you get started. How to take courses. 1. Browse courses. Visit edemy.com https://edemy.com and explore the available courses under categories like development, IT and software, business, marketing, design, academics, and kids development. You can also search for specific courses like Telebir H5 integration in app with source code or grade 8 Q&A maths leaving certificate examination 2016 and 2017 EC. 2. Enroll in a course. Click on the course you're interested in to view its details. Click the Enroll or Start Course button to gain access. 3. Access course materials. Once enrolled, you'll have access to video lectures, downloadable resources like the app.zip file in the Telebir H5 course and other materials. 4. Complete the course. Follow the course modules, complete assignments, and practice the concepts taught. 5. Get certified if applicable. Some courses may offer certificates upon completion. Check the course details to see if this is available. How to take exams. 1. Browse exam categories. Go to the Exams section on Edemy and explore categories like physics, civics, and chemistry. 2. Select an exam. Choose the exam you want to take, such as the grade 12 examination since 2016 EC. Review your results. After completing the exam, you'll receive your score and feedback to help you improve. If you have any specific questions about a course or exam, feel free to ask. Smile. እንደምታዩት ይህንን ቴክስት ነበረ በክሮም ቮይስ ስፒች እያነበበልኝ የነበረው። ቻት የማደርገው ከኢትደሚ አሲስተንቱ ነው ማለት ሶ ዩር ኔም ኢዝ ኢቲ ዋት አር ዩ ዘን ስላት ይህንን መለሰችው ማለት ነው። እስኪ ይህንን ደግሞ እናስነብበው ማለት ነው። ኦፕን ኢን ሪዲንግ ስንለው በቃ ይህንን እንዳያችሁት እዚህ ጋር ብዙ ሴቲንግ አለው። ቮይሱ የምትቀይሩበት እዚህ ጋር ቮይሱ የምትፈልጉትን መቀየር ትችላላችሁ። ስፒዱ መጨመር መቀነስ ይቻላል። ቮይሱ አሁን Yes, my name is ETD. I'm your AI. የጠየቅኩት ይሄንን ነበረ። ምን ብዬ እዚህ ጋር ያንብበው ራሱ። So your name is ETD, what are you thying? Yes, my name is ETD. I'm your AI assistant here to help you with anything related to edemy.com, whether it's about courses, categories, exam preparation, or specific exam questions. Here's a quick summary of what I can assist you with. Course information, details about recent or available courses e.g., Telebir H5 integration, grade 8 math Q&A categories, development, IT and software, business, marketing, design, academics, kids development, exam help, physics, civics, chemistry, and other exam categories questions e.g., grade 12 national exams since 2016 EC. Feel free to ask me anything. Smile. ለምሳሌ ዝም ብዬ ያገኘሁትን እንዲያነብልኝ ብፈቅድለት At Africa Europe Summit, Angola balances China, the West. Geopolitical rivalries can come with perks. Just look how many countries are vying for Angola's attention. ስለዚህ ይህንን ይመስል ነበረ። ከጠቀማችሁ እንድትጠቀሙበት ብዬ ነው ባጭሩ። ይህንን ይመስላል ሌተስት የጉግል ክሮም ቨርዥኑ በኤአይ ሜትድ ይህንን ቴክስት ማንኛው ቴክስት በኤአይ ማስነበብ ወይም ቮይስ ስፒች ማናገር እንችላለን ማለት ነው። መጽሐፎቻችሁ እንደዚህ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ስትሰሩ በዚህ ወይ መስራት ትችላላችሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። Education, then, beyond all other devices of human origin, is a great equalizer of the conditions of men. Horace Mann, 1848.